inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bakomeje kwerekana ko umutungo wa leta ukomeje gucungwa nabi. Ni mu gihe abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta bo bumvikanisha ko bidahagije kuzana abayobozi b'ibigo kwisobanura mu nteko kuko bimaze gufatwa nk'akamenyero. Mugenzi wacu Assunta Kaboyi abahiye inkuru. Kuva kuri wa gatatu komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta yongeye guhamagaza ibigo bya leta ngo bisobanure ibihombo bikomeje kugaragara mu mikoreshereze y'umutungo wa leta. Ibigarukwaho ni ibiba byagaragajwe na raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zikorwa buri mwaka. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yo mu mwaka w'ibihumbi 2019-2020 yagaragaje ko ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire ari kimwe mu byagarutsweho biri mu byagaragaje imikorere mibi irangwa n'imicungire mibi. Ibyatinzweho n'abadepite ni uburyo iki kigo cyakodeshereje urukiko rw'ikirenga inzu rukoreramo yishyurwa akayabo k'amafaranga asaga miliyoni 100 buri kwezi. Harimo cano aho ngaho yose, niyo mpamvu ngira ngo ayidusobanurire ntibyitwe ko ari umuntu utari mu kigo wabikozeho wenyine. Iyo ufashe aya mafaranga miliyoni 117,261 ku kwezi, iyo ukubye amezi 12 angana na miliyari 1,407,000 zirenga zo gukodesha mu mwaka umwe. Aba badepite kandi banagarutse ku byavuzwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko iki kigo cyishyuye amafaranga agera kuri miliyoni 163 yo gutunganya ikoranabuhanga ryagombaga kwifashishwa mu gutanga ibyangombwa by'ubutaka hakoreshejwe interinete, kandi iryo koranabuhanga rikaba rikirimo amakosa. Ikigo gishinzwe imiturire mu Rwanda cyanarezwe kutabyaza umusaruro ubutaka bungana na hegitari 21 buri mu Busanza mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali bwagombaga kubakwamo amacumbi y'abimuwe i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Gusobanura iby'aya makosa, Sanzimana Noel ni umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiturire mu Rwanda. Mu by'ukuri twavuga ko ari amakosa y'ubuyobozi, kuko ubuyobozi nibwo butanga umurongo nyuma y'uko tenda komite imaze gukora evaluation, nibwo butanga umurongo ngo hakwiriye kubaho negotiation. So nkumva kuba ikindi kitarabaye ni amakosa y'ubuyobozi. Noneho ari naho mvugira ko muri iyo chain ya system nge kubera ko ntari ndimo ntabwo nabashaga kubona dosiye yavuye yagiye. Abakurikiranira hafi aya maraporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta asohoka buri mwaka bemeza ko hadashyirwamo imbaraga zihagije ngo iki kibazo gicike. Uyu ni Bwana Karegeya Jean Baptiste, umunyamakuru akaba n'umusesenguzi. Iyo nzu yishyurwa miliyoni 110 mu kwezi wagombye kwimurira mu mafaranga arava hehe? Kuba biba bugace bikongera bikaba buriya iriya niyo bavuze y'urukiko rw'ikirenga, mbere bavuze ya REB y'Igahanga. Niba izo keringa ku bantu bamwe mu mwaka iriya nzu ibikodeshejwe arenga miliyari, mu myaka 5 ni miliyari 5 harimo inzu, kandi ahubwo ingaruka zikaba izuko ubona hari serivisi zikomeza kugenda zihenda kubera ko amafaranga ntayari icyo gihe mu buryo butari ko. Raporo zawuteje urabona ko bamaze kuzica amazi, kuko birangirira mu kuvuga umudepite akagira ikiniga akisereranga ariko bikarangirira aho ngaho. Kanyange Jean Leonard uhagarariye imiryango itari iya leta wasaba kwizi raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zikwiye gukurikirwa n'ibihano. Ikintu twe tubona nka sosiyete sivile akwiye gufatwa ingamba zikarishye cyane cyane kuri abantu bagaragaza ko basesagura umutungo wa leta, aho bigaragara ko bashyiraho ibiciro bihanitse. Niba ari ugukodesha inzu ugasanga bakodesha amafaranga menshi cyane arenze hafi yenda kugaragara n'ayubatse, ushobora gusanga mu myaka 5 amafaranga yakodesheje inzu ashobora kuba angana agaciro kangana na kiyos. Rero birakwiye ko auditeur general akwiye kujya akora raporo ze bigakurikiranwa. Ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda nacyo cyavuzweho guteza ibihombo mu mishinga imwe n'imwe iki kigo gikora. Haravuga uruganda rwa Nyiramugengeri rwatwaye miliyari 40 Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ikagaragaza ko guhera mu mwaka wa 2017 uru ruganda nta musaruro ruratanga. Iyi raporo kandi igaragaza ko hari abantu babereyemo iki kigo umwenda wa miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda kandi kitishyuza. Biteganyijwe ko mu gihe cy'icyumweru komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta izumva ibigo bigera kuri 13 ibigo byagaragawemo imicungire mibi y'umutungo wa leta muri raporo yashyizwe hanze n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu mwaka wa 2019-2020. Imicungire mibi ikunze kugarukwaho muri raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragara ku mafaranga asohoka atagaragara inyandiko ziyasohora, gutanga amasoko ya leta bidakurikije amategeko, ndetse n'amafaranga aba atagaragarira irengero ryayo. Muri iki gihe izi raporo z'umugenzuzi mukuru makosa akomeje kugaragara buri mwaka nubwo hagaragajwe ingamba zo guhana ababa bayafata.
abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bongeye kugaragaza ko gucunga nabi umutungo wa leta bimaze kuba umuco wimakazwa mu gihugu. wabikozeho wenyine. iyo ufashe aya mafaranga miliyoni 117,261 ku kwezi, iyo ukubye amezi 12 angana na miliyari 1 na miliyoni 407 zirenga zo gukodesha mu mwaka umwe. Uyu ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hiriwe imyigaragambyo